Rojbaş Kurdistaniyên hêja em ê îro bernama xwe bi cejna Mesîhiyan vekin. Li ser navê Çarpel Medya û hevkarê xwe Henîfî Turan em cejna Mesîhiyên Kurdistanê û hemû cîhanê pîroz dikin. Bi hêviya ku Kurdistanekî azad û serbixwe hemû ol û pêkhatên li Kurdistanê dijîn bi awayekî azadî aşîtî cejnê xwe pîroz bikin. Temaşevanên hêja mijara me ya îro rojeva rewşa Tirkî û bûyerên aktûel yê li Kurdistanê Tirkî qewimiye û helwesta Kurda ye. Berî ku em dest bi mijara xwe bikin û nîrxandina wê bikin, ez dixwazim wek her carî ji hevkarê xwe Henîfî Turan rojeva Diyarbekirê bipirsim. Kek Henîfî merheba, tu bi xêr hatiyî? Merhaba Keko. Tu çawa yî rojeva Diyarbekirê çi yî, di rojeva Kurdistanê de çi yî bîsek din em ê binirxînin lê qasî ku em dişopînin ji derve rojev germ e gotinên serokê CHP Kılıçdaroğlî di rojeva Kurda de rûnişt siyasetmedarên Kurda partiyên wê bertek nîşan da aliyê din aborî di rewşekî de çi rewş em ji cenabê te bibîzin tu di nav de behsa rojeva Diyarbekir û yê Kurdistanê bike. Fermo kek beriya ku ez derbas bibim te behsa sersala birayên me yî Mesîhî kir li Kurdistanê taybet. Min di wêneyekî di internetê da Başûrê Kurdistanê Mesîhiyên wir wêneyê wan ku rewresma sersalê kiribûn hebû bi rastî meriv pê serbilind dibe. Li hema li Diyarbekir ewayê em bêjin dêreke Mesîhiyan ji ber ku evkê wana keşeyê wana çû yan jî ya xwe ez vêga nizanim hat girtin cemaet bê keşema yanî di wî halî dane li vir lê li wirê wexta meriv wan wêneya dibîne bi rastî meriv dilê meriva pir xweş dibe. Ez werim ser rojeva Diyarbekiriyan û rojeva Kurd bi rastî Diyarbekir rojeva Kurda teb li Diyarbekir e di Diyarbekir de di çayxanê Diyarbekir de ye diwan dolmîşê navbajêr dane diwan dere dane di otoboza dane. Ez wê rojê em az rojeva ewil bînim. Wê rojê ez di seyareyê da ez diçûm nav ji mihela xwe ez diçûm taxa em bêjin evkê a ofîsê têda dihev kes bi hev re sohbet dikirin behsa ketina dolar dikirin. Yekî digo êlav digo çawa digo di saetkî da ji sisê yek hat xwarê. Ev mîrat şev bû derengê şevê bû banka girtî bûn û her tişt girtî bû û hema di cî da bi milyara dolar hat firotinê ev kî firot kê çawa kirin êdino digo êlav oğlum digo qêtî nizanî digo AKP'liya viyanê eyar kirin mervê wan teb xwe amade kirin û hema di wê saetê da teba ê xwe firot û Erdogan mervê xwe ê dora xwe û partiliyê xwe zengîn kir. Ev yanê şiroveya wan bû bi rastî şiroveya Diyarbekirya li ser vê meselê pir tiştê balkêş hene. Yanî de mesela dolar û ketina dolar û perê Tirk da hinek dibêjin ka wê çawa ev xezîna Tirka wê çawa tije bike cêwî tije bike. Hinek dibêjin ew ê îcar eşya pir biha bibin. Ji ber ku di xezînê da wê pere nemîne ew pere nemîne ew ê pere ew ê ewka wana fabrîqa wanî pera wê pera derxe ku pera jî derxe wê ewk zêde bibe nirxê eşyayan zêde bibe. Yek jê rojeva wan ev e ê didiya krîza aborî li Diyarbekir û li Kurdistanê
هێدی ئیندی سەرێ خۆ دەرخست من مەدیا جڤاکیدا بڕاستی د ئینتەرنێتێدا ئەو وان نوچەیەن ئینتەرنێتێ من خوێند ئەو سەرۆکێ ئەسنافên Diyarbekir ku navê saziya wan Destop esnaf sanatkarlar derneği jê radibêjin odasê pardon odaya esnaf û sanatkaran ez bêjim ew wek raporeke sala nû yanî sala borîda he dengê min li min difetle nizam çima îcar ez dikarim bêjim 958 li gorî ku rapora ku wan belav kiriye 958 dikan û kargehên piçûk yanî em bêjin firûn 27 firûn di nava wî 958 hevîda 27 jî firûnê nan hene wana ew kiriye baş kek henfî dengê te tê tu berdewam bike herê hatine girtin bi rastî eviyanê li ser jiyana xelqê jî pir ev krîz pir bi awakî neyînî xwêşan dide xelk hetiye tayê dibêjin em ê çawa em ê xû zarokên xû mala xwe em bêjin xwedî bikin eviyanê problemekî mezin e ji bo Diyarbekiriya dîsa riyê xwe rûkê xwe neyênî jî li farqîna Amedê nîşan da zarokekî di salî ku pêra nexweşînek hebû gere her tim oksîjen bistîne wek em bêjin ewkek oksîjenê heye bi elektrîkê dixebite bi karebayê dixebite gere wî bistîne û carna jî gere ew em bêjin avê germ bikin û ew hilf û gulfa avê wî bidin serê ji bo ku qirika wî û devê wî pozê wî hinkî nerm bibe îcar ji ber ku ewana li gorî saziya karebayê ewana deynê xwe nedaye elektrîka wan hatiye birîn ew jî divê nam hê hatibûn wî xanî û me çû mirecaet kir ka karebaya me vekin û wan nat ve nekir û ew sebî li ber sermayê dibîne û li gorî doktoran sebî ji ber sermayê çû ber dilovaniya xwe serê malbata wî sax be ez dikarim wisa bêjim xemgîniyê baroya Diyarbekirê bawer dikim divê meselê de çûyî cem wê malbatê xwestine li hemberî te da şê doz vekin Birastî ew baroyên me Kurdistanê Bakurê Kurdistanê divan demê dawî da hinek xebatên xweş dikin wek mînak baroya Urfayê jî ji boî mezelê nîşandina mezelê Saîdê Kurdî Saîdî Nûrsî ku dibêjin Tirk wisa dibêjin dixwazin em jî bêjin lê em ê nebêjin em ê bêjin Saîdê Kurdî ji bo ku ciyê mezelê wî bê nîşandan dawekî li Rihayê vekirine ez wan pîroz dikim yanî tiştê baş dikin tiştê wisa bikin pir baş e ez werim mijara siya li Diyarbekir ku zêdetê xeberdan ez naxwazim pir dirêj bikim Kiliçdaroğlî got bêjeya Kurdistanê min bêzar dike ez pê bêzar dibim ez aciz dibim pê û min ticar jî ka wedîtiye ku me bikar aniye niha Diyarbekirî jî dibêjin wallah piştî ku tu pê aciz dibî hema Kurdistan û hezar car Kurdistan bi rastî yanî wisa dibêjin û dibêjin hema em ê jî bêjin Kurdistan îcar bi rastî ez li ser navê Diyarbekirî çûkî Diyarbekirî viya dibêjin ha ka ew ê bi çi rûyî ew ê bi çawa wê pirsa Kurd çareser bike tiştek reele Kurdistan realîteke tarîxiye coğrafiye û eger ku Kiliçdaroğlî viyanê
em bêjin nas neke û bêje ez pê aciz dibim kawê bi çi rûyî deng ji me bixwaze em Kurd em ê çawa deng bidinî vana tên xeberdan ez dikarim zêde bêjim lê belê wayê ez vê fersendê ku te da min gelek spas باشه که کنفی مالا تا و اش حوالی رجا بکن برا میوان ما بین اکرانه تماشاوان هجا دو میوان می هجا هنه میوان می یمین سروک شهرداریا سوری رزدار عبدالله دمیر باشه تک عبدالله تبخیراتیه سلاو رز همو کردستانیارا مالا تا و میوان می دویمین جیگر سروکی گشتیه پاکه رزدار وحید آبایی که وحید تجی بخیراتیه نافرید بن صاحبن نها کک عبدالله باوردکم تجی لپنابریه دجی عسكرية انت هالبجير انت مراقبك انكي بحث اخوة جيانا بنابرية بك شاوا بيشي جيانا بنابرية هر دار سركو كفاشين دبه وقت بفكر داركينه ومج اخا ما قلتنا هانينه سر اخا يكيد بيجا شين ببه لأم بيدر شين نابن ليه امي كوكافاشي بدن وسر بي كوكافاي عصلا متشكل بتایبەت ئەم پەنابەریە بنژی دۆزا کورد کوردستانی و بیر و باوەریە کورد کوردستانی هەردەم لە دلێ مێدایە یعنی ئەم لە کو بنژی ئەمێوی دۆزێ بەرنەدن ئەم زانژی چ لە بێنێ و ئەمێ ji بۆی چێک بخەبتنژی ئەم ویژی زانن ji بۆی وی مەسەلەنن لێ ئەم لە بێ دەرێ ڕۆنشتینە ئەما لە بێ دەرێ ناژی دلێمە مەژیێمە ڕحێمە سر آخامه سر کردستانه به تایبت جی دبه پنابری مورالی مخرانا که لی ام بی تشتید بیجن وان تشتا دبه سبب بیتر برخدانه باشه که عبدالله مالا تا عبابه امی درباسی نیرخاندنا بیارم وی هفته بکن لی بری کو ام جیتا که عبدالله امی اشته دست بکن بری کو ام جیتا پرسا خواه بپرسن بخوازن جوال رجی ریجاد کن ویده کمه هی براوی ویدئوی binin pişti ve em pırsaya kemin bepirsin jüve. Bu millet köksüz değildir. Bu millet reddi miras yapacak, ecdadını unutacak, ecdadına sırt çevirecek bir millet değildir. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şurada 90 yıl, 100 yıl öncesine gidin. MHP'nin, CHP'nin yöneticileri şurada meclis kütüphanesinde gitsinler, ilk meclis zabıtlarını, gizli celse zabıtlarını okusunlar. Milletvekilidirler. Okuma hakları var. Gitsinler okusunlar. Bugün MHP ve CHP neye karşı çıkıyorsa orada ilk meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri görecekler. Hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında görecekler. Kürt kelimesini o mecliste görecekler. Gürcü, Laz, Arap, Boşnak kelimelerini o zabıtlarda görecekler. Kürdistan kelimesini o meclis zabıtlarında görecekler. Anasır-ı İslam kavramını o zabıtlarda görecekler. Kendi tarihini bilmeyen, kendi tarihini okumayan, cehalet ve karanlıktan başka hiçbir şey söylemez. Şöyle biraz daha geçmişe, Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu görecekler. Doğu Karadeniz'in Lazistan eyaleti olduğunu görecekler. Bunlar bizim tarihimizin bize devrettiği mirastır. Bunları görmemezlikten gelemezsiniz. Arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal önceleri bir Osmanlı zabitiydi. Onlarca cephede, onlarca düşman ordusuna karşı savaş yönetti. Dönemin tüm büyük devletlerine karşı da savaştı. Bizim Misak-ı Milli adını verdiğimiz toprakları işgal edenler uzaydan gelmemişti. Yani tek Abdullah tek vahidle vidaya devleti Türkiye gidaridir.
دستێکی دا بێت چەند ڕۆژی سەرۆکی جیهەتی ڕێزدار کەمال کلیسکارۆغڵی لە ئەلما داوای ناوچەیە ئەنقەرەی ڕۆژنامەبانا رە ڕوونشتە بوو ڕۆژنامەبانا بۆ چ پرسیش بپرسن ڕۆژنامەبانێک دێ کوردستانê پرسی بەرسیبا ڕێزدار کەمال کلیسکارۆغڵ بەرسیبێکی بڕاستیژی سۆسیێت بوو دگو از گوتنا پیغا کردستان دوی گلک عاجزم و از وی پیده بکار نایمن کک عبدالله ویدویا اردوغان جی گداری کرد یا گوتنین کمال کلیسکارۆغڵی جی جناب ترگوته جی چاپمنی شوپان دیه تو چاوا شیروه دکه کک عبدالله اوی کود خوازه پرسا کود چاره سر بکه او جید به امی چاره سر بکن وقت آور ناوی ولاتی کرده به بیشتری حرکت بکه اوی کار بگلو پرسا کردستان چاره سر بکه فرمو که عبدالله از دیسا سلاو ریزی خواه پیشکشت کنیم پیشی ام گرک بیتشتی بیشن کردستان چیه جبوی من معنا خواه چیه یعنی علاقه من به اردوغان به کلیسکارۆغڵ بقراموموغلو بمرالاخ شرنانينه شبوي من چه معنى فهي كردستان واري منه عربنيغاريا منه جيانا منه و بالتايبت جي توفا جيانا من الويدري تشويه شبوي من معنى فأبه يعني اگر از جبانا قد ببن از باور موي چاوه هر تشتي متقدم شبوي من معنى فأبه يعني معنى كردستان جيانا منه دي صديسة امكارمي تشتي بيجي كي بيا قبول نكه جبوي مجي بروبلمه از تكسي انكار ناكم ولاتي بي انكار ناكم جيانا بي انكار ناكم ناوي بي ناسنماوي زماني بي انكار ناكم لي از دبيجم تكسي برا زماني من ناسنما من ولاتي من ارتنيغاريا من انكار نکه جبوی بی کردستان بالتایبه جی دلی میه قابات دل جیان درخی از باورم جیان بقده لی از تشکی بیجم با آمن فرقا جمهور اتفاقی و فرقا ملت اتفاقی نینه جمعه یک اتحاد تراکیه سوره یک اتحاد تراکیه کسکه هر دوجی تشتکی لعب بکن سر انکار کرنا قدامدنا ناسنامه و ارتنیگاریا کردستانی نزدیکی 89 سال کمالیزم اتحاد تراکیه سور سر ناوی CHP سر ناوی تشتیدن ولات ما خرا کرد ویران کرد تالان کرد ناسنامه ما انکار کرد و امبیشن زمانی ما اسیمیله کرد بس بقدم ایرو دولت ختمی گوتن ام سر ناوی کسکا اتحاد تراکی عمل بکن ایرو اردوغان دست پیکاوی بنیرن وقتاوی گوتنه دی بیجه لی ایرو کرنه ویل کویه تدی ترکا دا گوتنه که دبی عینسی ایشتر لافنا bakılmaz ایرو او مهبه و همو طرف دبن یک جوای تنبون همه yani emyazanın mantıqa İttihat Terakkiçiye sert nebuniya me hebuna xaçık. Le jiboyvi edi düzü xadiye mali ve hemdu hasiye. Em zanin ki dize ki xadiye mali. Diz servi axa piroz da em xadiye vi ardine. Em dibêjin ki werin herkes servi axira karaj yani behevra bike. Lewin hatine ser axame mala medidizin. Evyam kabul nak jiboy vişi lazım embi tişti beji. Jiyandına behevra çeve lazım hevdu kabul bikin. İnkar nek. Ez bit tişti bejim. Jibomin farka Cumhur İttifakı, farka Millet İttifakı jiboy doza Kürdistani fark kavanine.
Meditiyem yetişti yani. Ez şaredarım dema AKP de hatıma betin. Ser zamanı Kurdi. Ez dema mamostebum em bejin SHP iktidarın jima mosteti hatıma betin. Jiboy zamanı Kurdi. Farkavi nine jiboy min. De her duada jî min zamanı Kurdi perverde dixwestin û dikirin jiyanê. Farka wan nînek jiboy min. Her jî ser inkar min, ser inkar kirina nasnameyên cuda, ne tenî Kurd. Ermen, Siryan, Kirdan, Asûrî, em bêjin holên cuda û netewên cuda inkar kirine. Ji ber wî jî van zihniyeta dixwazin tinebûniyê bikin. Her alî da dixwazin tinebûniya bikin. Ana em bêjin baraja Beldava Hesenkêpê armanca çekirina wî çi bû? Evî dîroka me, dîroka mirovayî ji ortê rakin sibê bêjin kî Türk İslam şaristaniya wî li vê derê jiyan kiriye. Ya Türk İslam şaristanî li ku ye? Sevî avê çi şevî heye? Yekî bi ser navê çepîtî kir, îro yekê din ser navê İslamê dike. Lê em Kurd vî tiştî zanibin. Bi amin em Kurd bûn her tişt, lê em nebûn Kurd û Kurdistanî. Em bûn çep, em bûn rast, em bûn em bêjin İslamî, em bûn niza Hizbullah, em bûn niza çi, lê em nebûn Kurd û Kurdistanî. Pêşî lazim e em bibin Kurd û Kurdistanî. Ji bo wê jî bi taybet hestê netewî gerek lazim e bibe. Lê nayînî meعنayê kî ev hestê me netewî li hemberê ya jî dijî netewê din e. Em ji bo xwe çi dixwazin? Netewê dîtir jî wî dixwazin. Em dibêjin Kurd çi mafê wî hebe, Ermen jî hebe, Siryan jî hebe, Türk hebe, Türkmen hebe, Laz hebe, Gürcî hebe, Boşnak hebe. Bire her kesî wî mafê hebe. Lê dibêjin behsa Kurdistanê dikin. Hên jî zimanê me qedexe ye. Hên jî em erdnîgariya xwe nikarin jiyanê bikin. Ji ber wî bira êdî me nexapînin. Wek min got êdî em zanin kî li vî welatî dize, kî xwediyê malê ye. Em ê vê mijarê bipeyvin keke Abdullah. Spas kek Abdullah Demirbaş. Malatava. Belê Kurdistan welatê me ye û ciyê jiyana me ye em dev jê bernadin. Kek wahîd Kılıçdaroğlu hem dibêje em ê pirsa Kurd çareser bikin, hem jî divê em hevdû helal bikin. Îcar em bêjin hê navê gundê me û bajarê me qebûl nekirine. Navê welatê me wayê qebûl nakin. Camêr dibêje wala min heya îro hê ti cara we dîtiye ku ji devê min bêjeya Kurdistanê derketiye. O bi Xwedê ê ku bi kar jî tînin ez pir pê aciz dibim, ez tengezar dibim pê. Îcar ê ku rabin navê welatê me înkar bikin. Ew ê çawa biyate, ew ê çawa pirsa Kurd çareser bikin. Ew dibên em ê pirsa Kurd çareser bikin. Ez li gorî ew ka wan dibêjim, li gorî tiştê ku ew dibên ez li wê gorê dibêjim. Ew ê çawa çareser bikin, biyate CHP û Tifaka Millet hinek dibêjin ku ji em bêjin jî iktidarê re hazir dikin, ew ê hinek maf jî ji Kurda re naz bikin. Bi hezrê te ji wî re vekirîne an na? Li Türkiye û li Bakurê Kurdistanê mesela Kurd û Kurdistanê wek meseleya devletê tê dîtin. û nêrîna devletê ev 100 sal e
لسر تنبونا کرد و کردستانه لی چند سالین داوی ایدی دولت هاتیه نقطه که کرد هنه لی مافو و آزادی وان تنن yani em bêjin ki dîsa devleta Türk yani sistema wan ki çi AKP, MHP, çi CHP di mesela Kurd da serê xwe dixin bin qûmê yani aynı em bêjin ki CHP û Kılıçdaroğlu berî çend meha çûn Başûrê Kurdistanê û çûn devleta Federaya Kurdistanê û dibin alavan de û hevdîtin bi hikûmetê re û rêveberiyên wê dirarê kir û bi navê Kurdistanê re lê ji bo Bakurê evana xwazin raya ji Kurda bistînin lê mafên Kurda tu nebihesîn divê Kurd êdî li xwe hay bibin neyên van lîstikên devleta Türk yani çi AKP, MHP, çi CHP, İYİ Parti yani Tifaka Cumhur û Tifaka Millet divê Kurd wek aliyek wek Kurd ne em bêjin ki Tifaka Demokrasî Tifaka Kurda em li dij her du aliya jî bisekinin em ji bo maf û azadiyên xwe milletên xwe bi wan re têkevin bazariyê yani aliyekî Kurda ava nekin em li Tirkiye li Bakurê Kurdistan wek Kurd em nikarin bibin aktorekî siyasî كيك واحد از دخوازم دبردا تكم نافبري نها تدبيجي جرك كرد بدن عاليكي لبلي ميناكي هي چندكي بري البرچاوي ميه لاسطنبول امزانن کو هلبجارتنين شارداريا چيبون او شارداري کو وگاوي هات هلبجارتن به دنگ کردا هات هلبجارتن کردا گوتن هما برا AKP کار نکه کیته برا وره گلو دیسا کرد نکوین وی پسیکولوژیه تو چی دویجی؟ اگر کرد طرف خو دیار بکن وک آلیک وک هیزا ام بیجن که دجی اتفاق جمهور و اتفاق ملت وک کرد ورنجم هبدو دارن لسف و آزادیین کردا بازار بکن او yani مثلا بیجن که لأنقره، لإستنبول، لمرسین، آدنا تبدأ براين كردا سركفتن يعني بیجن که شارداری بدست خستن لی yani تو جبو yani بیجن که belki لإستنبول چند حب قرصين زمان خاتم وكرن جغيني ويجي يعني أوجي چوا قرصين زمان مي كردي و زمان زامبيا و نزانم چه وانا کرن وكبدو و قرص جوان راحات وكرن اما دبي ام وك ملت ام وك كرد ام جبو دسكفتين كردايتي ورنجم هبدو و بوان را بازاري بكن يعني ابانا چنه ابانا ام بيجن كي جبو زمان جبو که زمانه مربوط زمانه پرورده و جبو زمانه مربوط زمانه فربه جبو نابو باجارین می کردایین کم بین yani ام بیجی که بین گوهرتین که کرنتر جبو مافو آزادیین yani ام بیجی که آزادی مافو فکر و رحمانه جبو ام بیجی که قبول بونا ملت کرد ده مکازاگونه ده ام وانا وقتا بکن بازاریه امی وک
Kurd hند destkeftiyê bi dest xin. Lewra em bêjin ki evan 20 saliyên dawiyê Kurda her rayên xwe dan ji bo guherînê yan jî em bêjin ki li Kurdistanê rayê xwe dan HDP, rayê xwe dan AKP û nizanim çi. Lê ji bo Kurda yani Kurdayetî tu destkeftî dest nexiste. Îro jî em bêjin ki niha Tifaqa Millet heye, Tifaqa Cumhur heye. Divê Kurd li ser daxwazên xwe acîl wek aliyekî ava bikin bibêjin ki bavê min em li ser van daxwaza wek milletê Kurd wek terefê Kurd em hatine cem heftû em ji we vana dixwazin. Kî vana qebûl bike em karin bi wan re îş û kar bikin yan jî em bi wan re bibin terefekê. Lê heya niha me Kurd AKP guherandiye, SHP guherandiye, nizanim çi guherandiye ew ji ser hikûmetine ew hatine lê me gotiye bira eviya here çi dibe bira bibe. Na. Êdî kî were kî wê çi mafên Kurda bide em li ser wêya gerek em wek terefekê Kurd li hevdû bikin ki em karibin di nav her du terefa de jî em bibêjin ki hûn kî van mafê me hûnê kîjanê qebûl bikin kîjanê nekin em ê çawa karibin wek dibe alîkariya hevdû bikin yan jî terefek yani heya niha em bêjin ki mesela em bêjin liste bu teredar guhera çi yani em bêjin ki destkeftiyên ji bo Kurd û Kurdistaniye çêbû tiştek na tam tersi em bêjin ki serokşaredarên Stenbolê hat Diyarbekir resmên Atatürk'î yani em bi destê dan serokşaredarê me yani em bêjin ki divê êdî milletên Tirka qebûl bikin ki Kurd hene û mafê wan jî divê bêdayîn. İro hatine yani em bêjin MHP jî AKP jî CHP jî hatiye vê nokta Kurd hene. Lê divê wexta Kurd hebin divê mafê wan jî hebe. Reva hene eveya çiye mafên bi zimanê xwe perwerde bûyîne mafên navê gund û bajarê wan e mafên fikr û ramanê ye evanan e lê heya niha ji her du aliya jî yani aynı problem hene her du alî jî wexta tê rojeva em bêjin maf û azadiye tevde refleksa devletbûnê bikartînin. Lê CHP yani xuya bû ki naxwaze ji Kurda raya bistîne. Yani dibê rayê xwe bidin û hew. Lê bi van fikra, bi van fikrên ki em bêjin ki ez ji peyva Kurdistanê aciz dibim. Bi van fikra nikare ji Kurda ray bistîne. Çima êdî madem Kurd hene welatê wan jî heye. Wek Erdoğan çawa ji îşê wî wexta ji wî pêwîst e dibêje di dîrokê de di meclîsê de meclîsa yekem de wexta em bêjin ki Osmaniya de Kurd hene Kurdistan heye navê yani em bêjin ki eyaleta Kurdistanê roj Doğu Güneydoğu bana eyaleta Kurdistanê wexta ji îşê wî irtî lê belê wexta ji îşê wîr neyê weke niha dike em bêjin ki ne perçê Bakur perçê Rojava jî perçê em bêjin ki Başûr jî dixwaze yani destkeftiyên Kurda ji destê wan bistîne. Lê divê Kurd ji tiştekî em bêjin ki em li Bakurê Kurdistanê ji tiştekî dûr bikevin. Ji şiddetê dûr bikevin. Çi qes wexta em bêjin ki Kurd rêya demokratîk bûnê û rêya sivîl bikaranîne
devleta Türkiye vakas kıstına zahmetiye yani zore em deve demel dest yani eve yani aliyen kurda devşi şerrin askeri berdin şerrin çekdari berdin eğer em veya nekin çünkü levra de pevajoya nahade efşer daha beter zarar edide kurda. O zarar edide siyaseta ya demokratik ya kurda. Jiber ve devlet şufere bahane çeydi. Ki em bejin ki reyli ber siyaseta demokratik ya kurda degre. İro em bejin ki duxwaze siyaseta demokratik ya kurda kriminalize bike. O jufere dike bahane. Jibo mafu azadiyen kurda ne de eveya jufere dike bahane. Yani em dibejin evana tebde bahane ne le debe merev aliyen kurda ji ev bahana ne deva. باشه كيك واحد سپاس بکرتاسی تدبیجی کلچدار اوغلی به قوشه نکاره هرموشه نه Aynen. سپاس كيك وحيد نهاز كيك عبد الله بپرسم كيك عبد الله قاوا دي جنابته دو قوتنين هيجاكر يك نحو جاي كرد باتفاقا جمهورجي نحو جاي كرد باتفاقا مليجي بخابن وقوتنكي تي پر هيجاية او مثلا كردستاني بوين بخوا سيوانا جحمو جلان را جحمو اولان را او تیوی واقعی نه اگر کردستانی بوین یک سیاست کردا و مشاندن آوی به نه اپینن داکتنا نیرخن دلارا جنوب دیسا هلبجارتنین پیش وقت آنی روجوا ترکی تی ادعا کرن کو دمها آداره ده اوی هلبجارتنه کی پیش وقت چیبه گلو جنابه تا آلیین کردا دوی چی بکن ریکی چاوا هلبجارن کو او سیوانا کردستانی بوینه بکن لهمبری پارتیین کو داگر کرنا کردستان دا خودی رولن جخور ریاسه یمین بیسک بره که وحیجی گو دوی ام آلیه کردا جخور ریکی هلبجیرن لگوری جنابه تا که عبدالله دوی کرد ریکی چاوا هلبجیرن کو کاربن یک ریزیا خواه آوا بکن لهمبری اف دو بلوکین کو ابونا ملت کرد انکار دکن فرمو كيك عبد الله انا كيكي سراج بالتايبت انبياء بيجن دولت وبارتيين دولتي همو تف جبوي وطن ملت سقاريا دبن يك ووظيفه خدك يعني انا انبي تشتي بيجن ناسنامه ترك ودولتا ترك دامزراندنا خو سر تنبوني هبوني چكر سر چه هبونا خو چكر سر تنبونا ما چكر وظيفه وي اوه يعني بيردوسيا وي دولتي وبارتي وي وظيفه خد كن اصلا يعني ابيا نشاش من همو وظيفه خد كن يك بناوي چپيتيت کے يك ناوي راستيتيت کے يك سر ناوي اسلاميت کے سر ناوي فاشيزمت کے لي باور بكن قابا مسألة هستو رماني وان برجواندي تركو تركان هبه همود بنيك ما بيا ديرو كده پرديتيه لي دولت وظيفه خود كه لي پرسا من يك شخصه كي كرد ام چه وظيفه دكين قالو يعني مسألة على هاتيه بيلري ام چلكن ام ناسنامه خواه برجواندی خواه زمانی خواه ام بیجن عربنگاریا خواه یا جی ام بیجن گلک تشتین دن ام گلو خبات دکن یکیتیا خوابات کن yani ام یا زانبن او دولت هزو قوتا خواه به هزبونا ما
و به یکیتی اما دگره انبیا زانبن و انبیاجی راستیه اجبوی تنی هلوجارتن نابجم آنها ام بنر ایران سر کردا استراتژیکی هفدش آماده کریه عراق آماده کریه سوریه آماده کریه ترکیه آماده کریه پکی کرد و کردستانی استراتژیکی هفپار آماده کرنه نکرنه برجواندی می نتوی چنه ام همو زانن اما که ورن برهفدو بیشن رزقنامه که آماده بکن بیشن برجواندی ما اوه خطا صوره کی بی خطا صور نینا جی غلطید که شاشید که لی از ویتش دید بیشن ایرو دولتا ترک و پارتی وی هیزا خش مدگرن نه یکبونیا مدگرن انا بنیرن چما پارتی ما جبوی زمان نایم بر همدو بر خباته به همراه همپار ناکن جبوی اردنیگاریا ما بی پاراستن آوا ما بی پاراستن کولانی ما بی پاراستن یا جی نابی گنده ما ام بیجن کی نابی وانی بری بدن آماده کرن چما دوام مجاره دا نابن یک yani jboy bia illa hiye kitiya parti amade ne havce hiye kitiya me şuhe cudabun zenginiya me devlemendiya me her parti cuda devlemendi Kurdu Kurdistaniye enbiya zanibin dina partiye da jî cudati hene u ew jî devlemendiye demokrasiye ve li fakat naymi manayê cudatiya me bibe vehetandina me ji ber wî ez tenî ji Kurdara nabêjim hemû hemwelatiyê Kurdistanî jî gerek em yekîtiya xwe bikin sê tiş pir girîng e yek yekîtiya Kurda di do yekîtiya Kurdistaniya sêmî jî ev yekîtî ser vî esasî em siyasetek û dîplomasîkî bi hêzê navnetewîran bikin ana teke sîrac divê xwarronî lê rast xeber de ana hêzê navnetewî berjewendiyê xwe mêze bikin Amerika, İngiltere, İsrail, Almanya, Fransa, Çin, Rusya çima ji bo me ev perçebûna me rabin berjewendiyê xirakin bi $100 milyar bi trilyon dolara ji Tirkiye qezeş dikin em 100 perçene em nigê hevdû dixin çima ji bo me berjewendiyê xwe bêlin û bimera bikin em cana hevdîtina bikin dibe ki yawin her yekî serîkî ne ji her yekî ve dengekî derdikeve hûn çi dixwazin em nizanin hûn nigê hevdû dixin pekî çima em milyar dolarê xwe trilyon dolarê xwe ji bo vî perçebûna ve xerc bikin em wan pera tînin em bi gelê xwe jiyanekî aramî çê dikin û berjewendiyê xwe dikin hilbijartina qezeş dikin em çima darekê swar dibin em jê kin bibin pêşî yek ana eger em Kurd û Kurdistanî ne tenî Bakurê dibêjin hemû tevda jî berjewendiyê xwe û stratejiya xwe bikin yek em derkevin hemberî wan em bêjin ki em cuda ne lê wek hevdû ne em ji bo nasnama xwe erdnîgariya xwe zimanê xwe çanda xwe em bêjin ser axa xwe em yekin em dixwazin mafê xwe bigirin hûn jî alîkariya me bikin bawer bike ti hêzên navnetewî bi me re hevdîtin bikin çünkü em ne dijî gelanin ne dijî olanin em sekülerê rastî ne bawer bikin ana qevedîtiye Kurdekî gotiye kahrolsun Türkler veya bir Kürt dünyaya bedeldir na me nijadperestîkî wan ne me gotiye ki em Kurdin kî li Kurdistanê kîja netew kîja nasname kîja çand heve wek çanda me em diparêzînin
ام دو ولادا علوی سنی مسلمان ام بجن مسیحی جوهی همو وان اولین جدا سر آخامه راحت جیانه اگر دولت ما به هفدو نخستیسه پکی چما ام یکیتی آخوانا کن انا سیاست مداری ما چه دبه یعنی سر وان خالا بین بر هفدو 10 خال بنر 10 خال آماده بکن her parti mala xwe lejboy bir 10 xala em yek bibin. Bawer bikin em mafya xwe bigrin. Wê çavê tu Cumhurî İttifaqî û Millet İttifaqî jî binêrin kî em bûne yek ji bo berjewendiyê xwe. Wê çavê tu bi me bibin yek. Kîja Kurd li hemberê perwerda zimanê Kurdî ye? Kîja partî? Kîja partî dijî em bêjin ser erdnîgariya me navê gundê me navê bajarê me kevin bête qebûl kirin zarokê me bi zimanê xwe perwerde birin kî li hemberê biyaye kî dixwaze cerdewanî dest bimeşe lê çima em bi hevre hereket nakin em viya bipirsin ez wek Kurdekî viya dipirsin ji bo براکت وحیدی بی گفتن ما بیبیزه از دبیجم پیشی اتفاق کرد و کردستانی همه نجوای هل بجارتنه جوای برجواندی کرد و کردستانی برا اتفاق کی آماده کن یعنی از دبینم هیا اما تیر ناکه دردی من درمان ناکه یعنی آنها از و کردکی جمرة عيب فدينن كي أما وبرشنة. كيك عبد الله تخوازم دنابري دا تشتك بپرسم. نها درد ما جلك تجلك تشتي خوش جو لبلي أم هناك تشتا ذبيك وأم زلال بكن. وك بيناك بياوه كرد دكارن لتركيا بريين هل بجارتنا ببن اقتدار و زاگونن ما که زاگونن ترکا دگش بکن و بوی آوای مافی کرد و کردستان بدست بخن از تشتی بیجم یکمین ام گرک سر آخا خواه ده فکر و رمان ده ام ببن دست طلبکار برجواندی خواه گابا ام صافی بکن ام پیشی ببن اراده کی آزاد دومی ایرو شرط ترکیه دا هری روشا خرابه بنیرن devlet îro pişaftenekî mezin daye. Her diçe aboriya wî qede. Her diçe pişaftina wî qede. Yani em bêjin dizîkirin, eroîn firotin, kokaîn firotin, devleta reş hemû tişt eşkere bûye. Ji ber çi li hemberê tekoşîna gel û Kurd û Kurdistaniya da êdî tek diçe. Vî em zanibin. Îro eger rewşa vî devletê ketiye vî astê bawer bikin li hemberê me polîtîka wan îflas bûye. Lê tek tiştek maye. Eger em Kurd û Kurdistanî bibin yek û îttifaqê baş bikin, bawer bikin ev devlet pişaftina wî nêzik e. Ana binêrin, alternatîf tune ye. Yani CHP alternatifi AKP'nin. İYİ Parti alternatifi AKP'nin. Temel Karamollaoğlu alternatifinin. Çare kinayının bir derdi kalkıra. CHP ve roji Mersin'de mitingkir. Paşe sıkını. Çıma ya de parti ki bu kadar iktidar bebe jüvira şartı her baş bedemeye. Demek ki tiştek heye. Dibêjin ki aman aman ha em dengê xwe nekin dewleta me xira be. Em ji bo dewleta xwe ji bo kî xira nebe. Em ê dengê xwe nekin hema çi dibe mirab be. Binêrin awa difikirin. Bawer bikin zihniyeta devletî ev e. Ya her roj dizî dibe. Yani dina
بنرن مليار دولار كي وردكي روجا دي تربوي بري مليار وسيستو حفتي وشار مليون بري دستيني عشكرايا دزيا يعني دنك تنهينا جي تفوز المتكم دماغي alternatif نينا aman yaş alternatif gaba heme bir tiştid bejin aman em dengi xeder nexin ha devleta me xirabe van terörista van tişta bin devlet emir demek ki ev jime tirsin ama hem baverinin bu xer eğer em yekitiya xava bikin baver bikin alternatif heri baştır ji Türkiye ra ji bo ittifakı emin اگر نبن وان جی یعنی ام بیجن به هر جیان نمن امی بلکی ببین جیرانی هفدو لی چد به برابه پیشی یکیتیا کرد و کردستانی به ام حیا كيك عبد الله على ميزكن او بيشنياريتا غوتنيتا كيك وحيد چد بيجا اري بله كيك وحيد هما لسربه مجاري دسري دا ديتني خو بيجه لي از دخوازم بفتلم آل تركا نها لتركيا مثلا آبوري هر کدچه کرد و لتركيا وگا و خزینه ترکیه و این دی فایزا پرا بده یعنی اوی هنکی بانکا بدن لی پرانیاوی و صفوانه دکه که خزینه بده اوی خزینه چقدر کار وج بنوی باری داره و ترکیه دا اصلا نابنتوی دا جی کتیه بن گواشن مزن ناباوانو امریکا و اوروپا و حتی روسیا ده مثلا ام بیجن او كده او جيران روسيا نابي دولة بيجاش بيرام شو ده مثلا واندا يعني تركو روسيا جي هدي تين هم برهاب لإيد ليبيا تين برهاب ووكيدن و ترك همان دمدا لروجابا شر دمشينن لباشوري كردستان شر دمشينن شغل باكور شركي دوام دكه لقولي وان والماوي وطنا خو لبحرا سبيجي وكاد بالناب نيب شركي دانه لليبيا الشر دانه او ابوريا وان چقاب يا هلغره او اتفاق جمهوري او اتفاق ملت جي هر كودچه او درزانا وانا هنكي دجي ودوه قالوا او تركيا د آل سياسي ابوري دا او بربكردا دچه از خوازم سروي بسكني لقايده کومگو د سري دا د مثلا کو کرد چما نابن یک بچند گوتنا وجی کک عبدالله باسکر گو نابن یک برابن یک از اینجا realize دکن گره چوا ببن یک وقت پارتی آزادی جبو سیاست کردان دنگه خوب پچکی بکه جبو سیاست نافخویی ما دستورك داية بيشيا خواه ام دبيجن كي ينك نزيكي هفدونة برا بهفدونة دناب يك بارتية دبخفتن يك نكاربن دناب بارتية كي دبخفتن برا اتفاقا بهفدونة بكن يك اتفاقا نكارب بكن جي براد ناف ديالوغ دبن يمكن نكارن ديالوغ دبن جي براد نايتيا هفدونك ما وك بارتي آزادي ما بشتي هالبجارتنين 2018 منريك اتفاق سياسي يا كردا بيك نايه لي مقوتي دبي ام جبو نرخين كرد و كردستاني ام كارب مورجم هفدو و ما 2018 ده وك يعني بشنياريا ما و وك ما قلت كي ام طرفين كردا
جبو زمان امکارم ورن جم هفتو و مت طرف تفدین کرداره به پیشنیاریه بر و دوی جوی چیکشی پلاتفورما زمان هات آوا کرد دیسا ام وک پارتی آزادی ام دبیجن کی حتی اتفاق نه دستکفتی اتفاق کردا چه نبه دستکفتین کرداجی به تونبن و چه نبه جبو ویجی ام دیروکا خواه ام دنرین چاوا پشتی ام بیجن که هشته و نها نودی ده لکردستان باشور اتفاقا کردا چه بو جبهه کردا کردستانی چه بو لوی درا پشتی وی نودو یکی لوی درا نیب دولت بون چه و پاشه جی لوی درا دو هزین سرکه KDP و BNK وقتا اتفاقا خواه یا استراتژیک را گهاندن اتک بدره چه بو ایرو دیسا لروجاوای کردستان هفدیتن هنه و خوازن اتفاقا که چه بن ام دوی باوریه دنه وقتا کردین روجاوای اگر اتفاقا خواه نختوی چه بکن وی درا دستکفتیه وان به دجیده به قبول کرد ام نها دیسا وقت پارتی آزادی کردستان ام دبیجن لباکور کردستان ین که ام بیجن که وقت کردا ملت و با آخاوی که ام بیجن که ولاتی وی قبول بکن یعنی که عبدالله گوت یا کرد و کردستانی دوی ام لسر داخوازین خوی عاجل ام کارم ورنجم بردو یعنی چنه زمان قبول کرنا ناسنامه میه ناوین گنده منه هند تشتین که نها عاجل جبره لازمن ام کارن سر وکه که عبدالله جیگو سر نهده خالا ورنجم هفتو و بیا وک پروگرامه که لتفدین لباجارین کردا ینگ کرد لیدجین ام بیا پیشکش ملت خواه بکن و بویجن که ام آلین کردا لسروان داخوازین خواه ام بونه و ام داخوازین یعنی اگر ملت ترک دخوازه چاره سریه ریا چاره سریه لپرسا کرد و کردستان وکه دبی بانا قبول بکه کی هر کس ایدی به حسیه که ایرو آبوریا ترکیه اگر تک چویه جبو که پرسا کرد و کردستان چاره سر نکریه لورا دوی شرین که قریش که 40 ساله یا 90 ساله 100 ساله دوام دکه آبوریا ترکیه تک دیچه جبر ویجی یعنی ایدی ترکیه بویه یعنی ام بیجن که جه آبوریا وی تک چویه جه پره رش یعنی پره قریش او بوی هاوی دخوازه آبوریا خواه سر نگاه بهله وکه وجه آنی زمان ایرو ام دنرین که یعنی ام بیجن که لسوریه لیبیایه لاوکراینیایه یعنی چه تشتین قریشتین کرین یعنی ام بیجن که جو ترکیه یعنی دبین به ترکیه دبین پراله اسکر وانین سوری و نزانم چه دشینن لیبیایه دشینن اوکراینایی دشینن آذربایجانی یعنی ترکیه ایدی جبو که آبوریا خواه سر راست بکه چیز دستیویته در ام بیجن که قطار و اماره یعنی وانا جبو پرا بینه لی وکه ترک دبیجن taşıma suyla degirmen dönmez. Edi Türk veya tam baver bin ki hatta mesela
Kurd û Kurdistanê çareser nebe, ne aboriya wan çareser dibe, ne demokrasiya wan çareser dibe. Ji bo em Kurda li ser daxwazên xwe yên millî yên acîl gorin cem hevdû û em bi milletên Türk veya bidin qebûlkirin ki heta em van ji bo çareseriyê rêya çareseriyê vebe em vana qebûl nekin, ne aboriya me baş dibe ne demokrasiya me baş dibe. باشه كيك واحد جنابي تا بحثا خالن جرينكر باور دكم جنابي تا وكيك عبد الله نقطة كده ونهب دكن او بيشنياني كو كيك عبد الله جو نهدا خالا مروف كان الهب دك ابونا ملتي كرد ماكساغوني ده بجيب يا هري جرينكرتين يرول هندرن باور دكم یک جانا مروف د شوپینه گرتین کرد لهندر دمرن جالی فکر و رامانا کرد مکانن خواه برحتی ifade بکن مروف کانه گلک تشتا زیده بکلی دوی بری وظیفه ما یا وظیفه چاپمنی دوی هم پرسی خواست راست بکن از خوازم پرسی که کنکرت کک عبدالله بکن کک عبدالله خاصی که از چاپمنی د شوپینم افدمن وی تالی گوتنین جنابه تا جعالی گلک آلیان هجایی کمروف تخدیره بکه پر تشتکی باش گو بیستک بره تا گو ام بونه چپ ام بونه اولدار لی ام نبونه کرد جبوی کرد ببین کرد و داخوازی خوی نتویی خودی در که وندمی هانی قنگرا HDP ابو استانبولي من دوي قونغري يعني من وي قونغري زندي تماشا كر تشتك لور بالا مكشان هم جالي سروكي نو هم جيج علي هن بارلمانتري نوي ايدي گوتنه کی دن ملور دی مثلا لور تشتکی دهات گوتن لوی باجاری گوتن نزی 5 میلیون کردجی لی جوی باجاری دمن پیش مده ایدی ام جبن باندورا هم کشتا در کبن به بینا کرد و کردستان اجمعوره نها اف نیرخاندنه کی هجایه گلو جناب تا امزانن HDP ترکی نزی 6 میلیون رای گلو دم هاتیه ایدی او استراتژیا اوی هاتیه گوارتن کرد ایدی ودگرن مالا خواه هگر ودگرن مالا خواه جالی کردات تشتکی پر باشه لی هگر ودگرن مالا خواه دیتنین جنابیته فکرین جنابیته هر کدش زیده دبه و او فکری وش بوی سردست ببه آلیه کردی خورد ببه گلو پیوستی به گابن پراتیگه جی تونه دوی تو چه فکری که عبدالله؟ میکروفونا تا گرتیه که کو میکروفونا خو فکر اگر انسانه کی مالا خو آوانه که مالا یکی جنی کار آوا بکه انبیاء صدیست گره قبول بکن اگر انسانه کی نکاره به زاروکی خودی بکه نام ببه شوارا نانش جیرانی خورا ببه نراسته جبروی ام گرک پیشی وقت مگو ام اتفاقه که کردستانی کرد بکن پاشه کردستانی بکن یعنی لازم است سریان کلدان عصوریشی یکی تیافه بکن ارمنجی یکی تیافه بکن لازی یکی تیافه بکن پاشه ام به هر را یکی تیافه تبایی بکن گابا مبیا کن مگابا بیا کن از باور موی چاوه امی پیشتروش دا تشتکی بکن وی چاوه امی کارمن جیرانی خوراشی و ام بیشن دواری مده کیجان مال حبه امانی کاریاواشی بکن جبروی هست و رمان کردواری نتوی و کردستانی چقا پیش ببه از باورم
Gele Türk rajı başlıyor. Yani anam ya bejin. Daim Türkiye diyecek ki işte mafya Kürda bebin. İşte tınıza kim kuaze kim kuaze. Le baver bikin 100 sale havay salık dibin ve 100 sal ve akka inkar kir ve ne çünsteri. Aşıklı çene bu veci rahati nedi meci rahati nedi. Le em bitişli dibijin. Verin em behevra herkes mafya hevdi kabul ke. Ve çabe tu mafya Kürdan nasıl ki? Tu Kürdistan'ı nasıl ki? Lazistan'ı nasıl ki? Em bejin ciye Betnahrin ya em bejin ciye Ermeniya nasıl ki? Baver ke tu Türkiye peş kebe. Drojalata navin nabi ve minak. Le vitişli nakın. Tamamdı ve ev vazife katkın. Le gerek em behistu ramane Kürdavari u Kürdistani em amadekariya xwe bikin. Gotinekî bi Silmana heye. Dibe ki wek sibê dimrî ji axiretê re bixebite, wek te her dem namrî ji dinyayê re bixebite. Gerek em pêşî li xwe var kinin. Em ji bo jiyana xwe bifikrin. Lê pêşerojê da dibe em bi hev re jiyan bikin, dibe em bibin cîranê hevdû jî. Em gerek amadekariya xwe ji van bêtir jî em haziriya xwe bikin ki em her şert û şurt ra hestê netewî re amade bin. Bi her alî, bi perwerdê, bi aborî, em bêjin bi çandî, bi bürokrasî, bi ciwana, bi jina, em bêjin bi hemû saziyên dewletik em amade bibin. Ji ber wî gava em amadekariya xwe bikin, ez bawerim wê çavê em ê serkevin. û ev nêzîkbûya em bêjin HDP te behs kir, tiştekî giring e ji xwe aslında HDP vî tiştî dibêje. Yani dibêje ez tamam ez partîkî Tirkiye'de hatime damezrandin ama pirsgirêka Kurd Kurdistanî pirsgirêka min e dibêje. Belkî rin nayne ziman ama em biya bêjin HDP çika partiya Tirka bejî yani Tirkiye bejî aqas partiya Kurd Kurdistanî jî hemû netew hemû olê Kurd Kurdistanî cî da digirin. Em biya ji zanin ama nayî meعنayê ki em îttifaka Kurd Kurdistanî jî nekin. İttifaka Kurd Kurdistanî bawer dikim HDP jî xurt dike devleta Tirk jî banga min ev ki ez dibêm hemû Kurd Kurdistanî bi taybet vî tiştî bikin. İttifakekî ser rêzîknamekî yani dibêjin stratejik belgekî hevpar amade bikin. Ji bo wî jî lazim e civaka me jî hinkî tişta bike. Em ji partiyê xwe bende bikin, bawer bikin, em ê pir ser nekem. Lazim e gelê me jî têkiliyê xwe civakî, têkiliyê xwe çandî, têkiliyê xwe aborî, têkiliyê xwe em bêjin sporî bi hev re xurtir bike. Ana banga min ev kî yekê başûrî Rojelatî ra, Rojavayî ra, Bakurî ra têkiliyê xwe xurt bike. Çima em mesela biratiya malbata nakin? Mesela malbatik başûrî bira malbatik bira Rojelatî, Rojavayî, Bakurî bigire. Malbatik Rojelatî bira Êdin bigire. Em biratiya malbatî di nav xwe da bikin. Sêmîn mesela li Ewropa gelekî ciya şîn û şahî çêdibin. Çima çar perçê Kurdistanê naçin şîn û şahî hevdû? Evana nêzik dike me. Çima bi hev ra aboriyê nakin? Yani çima şîrketên bêjin ki bi hev ra şîrîkên bi hev ra çima amade nakin? Yekê Rojelatî, Rojavayî, Başûrî, Bakurî bi hev ra
آبوریا کارسازی بکن ام چما کارکری خواه کردستانیا ناگرن وانتشتا من نیزی که هم دود که انا جانا ترک دوی کی یا دوی مریش که ما و ترک و کردا به هفدو کتی ام جهدو نقاتن لی از ترکی بیجم مریش که ما و ترکا و کردا عربا فارسا لهفدو کتیه لی مریش که کردا به هفدو نکتیه برا پشکی مریش که مجی به هفدو که به باور که وی چاوه جواک پشت که به من وی روشه برز کندال نزان و برجی برز درویش فرخاجی من زیارت کربون برز پروفسور دکتر حمید بوزارستانجی میگوت بون پیشنیارک من هیه للوزانی اونزانن 100 سال آویه للوزانی نا پرچبونا ولات میه لوی همبری سیاست مداره می گلک تشتا دکن از پیروز دبینم تشتی باش دبیم لی جاره یکمینه زانیاره ما ام بیجن رونکبیره ما بین بر هفدو کنگرا کردستانا bilimsel çekin زانیاری çekin او روش veya o vakit bira zanyare me bilim adamı me veya bilim mroven bilimi alim bira dahyani gibidir. Kürdistan lükuye, Kürdistan çiye, artnigariya viçiye, devlemendiya viçiye, zmani viçiye, diroka viçiye, kija gel, kija oljayan kiriye, biraviya bidir nişandan, ujraya gıştira, zanyar bejin ki, perçebuna Kurda jimrovayi ra khatere. Gava ev perçebun ji ortaya rabe, mrovayi ji kazançtı ki. Ez baverim. Drojelata navinda Kurdu Kurdistani bibin yek Drojelata navinda minakek aşiti u arami dibin. Devletin ambejin hezin bi kuvvet navnetevi tibbi arami u aşiti betir kazanç bikin. Gava arami hebe, gava aşiti hebe, gava demokrasi hebe, aboriji peştkeve. Ve koka arami u aşitiye azadbuna Kurdu Kurdistani yani. بله سلام علیکم. سپاس کeko کek وحید کek عبدالله دبیجه ام مریشکی برا مریشکی مجی بین برهف ام بیجن ایجاد وک کوته زانین نه پارتی او گروپ به نام پلتفرم زمان کردی پلتفرمک و آوا کریه ابا گلک وقت در واس بو و گلک خباتن خوش جیون دکن براستی خباتن و مروا ام بیجن کیف خوش دکن ایجاد اب مدل کو و آوا کریه اب مدل گلو د پیش دا ممکنه کو بلوقه که کردی جی بوی آوای بی آوا کرن از دخوازم هم ته بحثا پلتفرم زمان و خباتن و وان خباتان بکی و هم جی د پیش دا گلو امی چوا ویانه بکن وک بنگهک بلوقا کردی یان بده پلتفرما زمان لسر سه داخوازا هات آوا کرن یعنی بلا یعنی وک من هاگوت یا سیاست کرده جبو داخوازن عاجل امکارن ببن مجی گوت که جبو زمان ام سر سه خالا امکارن سیاست کردان بین جم هفتو اوان خالا چی بو؟ زمان کردی براوه زمان پرورده زمان کردی براوه زمان فرمی و سازی یک زمان کردی به آوا یا Türk Dil Kurumu heye
برا سازیا زمان کردی جی به آوا کرد. ام لسر وان سه خالا مذهب دو کرد نه پارتی و ساز یعنی ریخستنین کردین سیاسی و مقون یعنی نکرد نه پارتی یک نهاد ندناوه پلاتفورم دبو ام چون تفین ریخستن و پارتیان کرده هنگا جبر هند صدما گوتن ناخواه تکر نافانا نکه مگو ام کسکی در بدهدن مگو که ایک و کرد حسبینه ینک جو کردا رایا دستینه کارن ام لسر مثلا زمان ام کارن به هفدوره بخبت و لسر بیا ما سازیا یعنی پلاتفورم زمان آوا کرد ما پیشتی که یعنی اصل ما پلاتفورم مدگوت آلی کی برا سیاست به آلی کی برا روناکبیر و رشوبیرین کردان به و سازی سبیل به ل وقتا ما کنگره کرد گلک روناکبیر و سازی سبیل گوتن که پرسا زمان کردی پرسک سیاسیه چارەسەریجی سیاسیه هم دوی پیشنگی بکن لی امی هر گواره بن و امی بهردوره بن ما براستی ما گوت که دوی یعنی دپرسا کردو یعنی کردی ده پلاتفورم برا ببه آدرسه و ما ام چون یعنی ام بجی پارلمانتویا ترکیه ما به CHP re, به İYİ Parti re, Deva Partisi re, Gelecek Partisi, به HDP re, ما هفدیتین کرد ما وان داخوازه خو یک سر جوان رجی بود یعنی ام بیشن که ام یعنی یک واحد دور ده از خوازم تکیم نابدری ام دخوازن دوی برنامه ده انجام اکجالی اوی بسینن باور دکم پرسا یک جه افکار من رزدار حنیفی او بو گلو پلاتفورم زمان کردی کاره خالین کو بیستکبری کک عبدالله آنی زمان جنابیتا آنی زمان هم دناف سیاست دنه هم به پارتین کردستانی دپیون گلو دناف پارتین کردستانی دناف روشنبیرا ده زمینه هیه کو آلیین کردی لنبری اتفاق جمهور اتفاق ملی یک ریزی خو آوا بکن و به طالب خو درکبن پیش او زمینه هایی گلو زمین هر هیه لورا یعنی سیاست کرد لباکور کردستانی ایدی مرحله یکی ده تو خوازه هم دستکفتین نتویر بلد yani dibêjekî em bêjekî pir piştî em bêjin yani em şerê hendeka û piştî mesela darbê bi rastî siyaseta Kurd yani ket psikolojiyeke xirab yani her wendaker yani em bêjin ki êdî hêvî nema lê هیوی و دستکفتی به یکیتیه ام کارن هیوی یکنو و دستکفتی به دست بخن جبو بیجی دوی چاوا ام سر مثلا جم هفتو ام کارن پیشی سیاستین کردستانی لسر چند خالا نهده خالا ام کارن ورن جم هفتو باشه به سیاست ترکیه وی رژی ام کارن وان بازارا بکن یعنی پیشی گروپین که کردستانی تحسبینن ام ورن جم هفتو و به هفتو سر خالا لهفتو بکن و باشه به سیاست ترکیه وی ره وانا فرهتر بکن كيك واحد از هنكي ديجي بكم قابضني كيك عبد الله جو HDP چقاس پارتیک کردایه او قاس پارتیک ترکایه جی لی امزانن کو پارتی آزادی کردستان جی دویجه از پارتیک باکور کردستانه ما از پرسا
کرد و کردستانê ez talibê wê me ku ez wê pirsê çareser bikim. Gelo hûn û HDP hûnê van cudahiyên di navbera xwe da hûnê çi qas dikaribin em bêjin çareser bikin û o dikaribin li ser hin müşterekên asgarî û blok ava bikin. Keremke. ياجي ادي برسكي السريات تزيده بك براكك وحيده بك ام زانم كو كك وحيده بيجي ونشابراز ايرشي مدكن از خوازم برسكي لزيده بك يلو هذا بد بس بارتي كي تركيا ما هون اولي دبي هون عاليين كردا وطرفه كي كرد خزلال بكن بطالبين ببارتي تركيا رونن ياجي رياوتشيه قالوا تقارب بيا زلال بكن كيف باش yani em peşê dibêjin ki terefên yani Kurd û Kurdistaniya em werin cem hevdû ser çend xala levdû bikin û vana bi terefên demokratên Tirkiye re jî rûnên kîvan talebê me qebûl bike em bi hevdû re bibêjin. Mesele HDP çi qas bibêje yani ez partiyek Tirkiyevî me jî lê belê em dizanin ki wek dibe ya mêjî xwe Tirkiyevî bihesibîne jî gewda wî tevde Kurd û Kurdistanî ne. û yani em bêjin ki partiyek Tirkiyevî jî ji bo çareseriya pirsa Kurd û Kurdistanê divê bana qebûl bike. Yani ne bes HDP یه دموکرات بونا ترکیه دخوازه دوان خالات ام قارب مشترک بن لی yani ام بیشن که ین که ام قارب مشترک بن جو پارتین که خود ترکیه وی تحسبینی یک جیجی HDP yani ام قارن وقت به اتفاقا ام بیشن که برای یا جی ام بیشن که بلوقا Kurd û Kurdistanî bi HDP re jî di partiyên dinê yên kevan xala qebûl bikin. Ez HDP dibêjim. Em dibêjin ki em bloka Kurd ava bikin, em bazarê bi bloka Cumhur jî bikin, bloka millet re jî bikin. Neke hew HDP tenê. Yani em ê bi HDP re blokek bi hevdû re em karin ava bikin. Lê yani armanca me ne hew HDP tenê ye. Em dibêjin ki em van daxwazê xwe bi milletê Tirkiye jî bidin kirin. باش كيك وحيد باش كيك وحيد ام هديه ديتين تاليا برنامج خو وقت عمجي واي هندك ما كيك عبد الله دست بيبكن كيك عبد الله ما كيك وحيد قداري كر اتخوازم قوتني تي داويه جي بقرم دبي مجاري ده تشد بيجا وقوتني تي تاليه تشيه امنيا جي بقرن وهديه دي ام برنامج خلاص بكن انا ام بيجن كي از ميناكي بدم دبي مجاري ده ام بيجن ام شركته كي بازرگاني دكن د شرکتی دا بيجن 5 حب شريك هناك مزنن هناك كتشوغن لي ام دخوازن شركتا خو بفروشن قابا ام 5 شريك سوزي خو بكن يك ويچاريت امي فيتا كي باش بكن انا اتفاقا كردستاني چقا هبه از باورم اب پشکری به HDP راجی خورد ببه و چاقی از باورم امی جمهور اتفاقی جی یا جی دولتی از بیشن نه اوانا دولتن yani امی به دولتی را بازاری بکن yani بهیزر نامنتوی را امی بازاری بکن yani devlet Türk چی قاستر بخواه بهیزر نتوی نمه devlet Türk کارستر نگفسک جوابي لازم ام دي سامت يتكي انا ميرو ام بيجن HDP ايرو
Evan partiye me Kurd Kurdistanî çil parêzînin em bêjin 5 xal be ji wan en hemdiktirîn 10-15 xal 20 xal HDP jî diparêzîne. Ji bo wê jî Kurd Kurdistanîye jî lê em tiştekî dibêjin belkî cudatiyê xwe her partî cudatiyê xwe heye. Lê vala em nekin meselên nakokî û alozî bikin em karin çiqa bi hev re îtîfaq bikin, diyalog bikin. Demîn bangekî min ê din jî heye. Partiyê Kurd û Kurdistanî li hemberê hevdî û zimanekî negatif, zimanekî neyînî bi kar neyîn. Biravî tiştî bêjin. Ez karim van tişta bikim û ji we Kurd û Kurdistanî bira kirinê xwe bêjin bi hevdû negatif axaftinê nekin. Duemîn dibekî pirsgirêkê wan hebe û normal e jî jiyanê de jî ew ye. Dê riya çareserkirina pirsgirêka diyalog e. Em çiqa bi Tirkara, bi Erebara, bi Farisa ra diyalog dikin 3 qatewî, 5 qatewî, 10 qatewî em diyalogê xwe Kurd û Kurdistanîya bikin. Yani vîya em zanibin. Ez kekê wehîd hes nekim jî sibê tiştê bê serê wî tê serê min. Tiştê bê serê min tê serê wî. Çünkü em her du jî wî axê dane. Ji bo wî kuştina gerîlakî, kuştina pêşmergekî, kuştinakî sedege ji bo me hemû êş de eleme. Gerek em di êş û elemê da şîn û şahîda bên berhevdû. Duemîn em vî tiştî zanibin. Dagirkirina axa me, dagirkirina jiyana me ye. Ji ber wî li hemberê van tişta û bi taybet jî tevahî em bikin. Lê banga mina sêyemîn jî Rojava ye, Rojavê da ye. Îro girtiyên hefsê zindana we jî hanî ziman îro dimirin. Gelekî bêhiqûqî edaletî heye. Li hemberê vana jî lazim e partiyê me biryarekî bigirin bêjin kî êdî pêşî bi lezgînî girtiyên nexweş bên berdan duemîn efûkî siyasî derkeve hemû girtiyên siyasî derkevin. Lê di vî mijarê de ez tiştekî dixwazim bêjim. Gelo ti siyasetên hundir da ti devletê efû bikin yan devlet wan efû bike bi a min em siyaset em ê devletê efû bikin. Devlet me efû nake. Çünkü li hemberê me devlet sucdar e. Me ti suc gune nekiriye ji bi van hêşdûremanan spasiya ve dikim silav û rêz û hurmetê xwe di serîda gelê Amedê ra û hemû 4 perçê Kurdistanê û Kurdistaniyê me li ku dijîn silav û rêz û hurmetê xwe dikim derdê me derman kiriye tifaq 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 silav û rêz. Gelek spas. Kek wahîd em hatin dawiyê ez dixwazim tiştê ku te ji bîr kir ve an te bêjî wala a min viya jî gota baş bû û gotinên te dawî. Wek tek Abdullah got divê di meselên Kurd û Kurdistan de nirxên Kurdayetiyê de em tevdên Kurda em karibin refleksên nekewî bistînin. Ji bo wê jî diyalog pêşî diyalog paşê tifaq pêwîst e. Heta tifaqa Kurê Kurdistanê tune be destkeftî jî wê hindik bin yan jî tune be. Ji bo wê jî pêşî diyalog û paşê tifaqa Kurd û Kurdistaniya li Bakurê Kurdistanê û ji bo wê jî divê her kes bixebite. Gelek spas
كيك وحيد كيك عبد الله ام سباسيا جناب ودكن مبهبره روجافا ولاتي خوان نيرخان وبراسي جي مج نيرخاندني وجي سودك جرت بهدياكو او بيشنيارين وديتنين ودجواتا كردستاني دا لباكوري كردستاني سردست به لورا او اخافتنين و او غوتنين و هيفيا ماجي خورتر دكه و او هيفي ببي باور دكن هيفيا همو كردستانيانه تماشاوان هجا ام هاتن تالیا برنامه خو مبدو سیاست مدارن کرد روجوا کرد و کردستان نیرخان حتی جاره کی دن بمینن بخیر و خوشیه ده روش باش